Party Vlog! Manganta ka din, Tina. Mabisina ron. Awan pa'y tinalutok. Tawan mo tinted mo akwarta paggatang ko itimakmakan. Ha? Ay, just kakit de, Tina. Nagremedyo ka kumana, iti masita ita. Dinakman ka sarsarita? Tawan mo't lang sir Ben, nga asawa. Anya tikilo na, Nalawag mo't nga ta tinanggag mo. Diyak kayaton nga ulitin timbaga. Anya? Magabil ka doon. Sige. Padasam at pumanawak langan rito. Sige, padasan nakakabilan tapanawan kan. Nagalas ti ugali makastari ko. Awan lang aruden ti may tultulong mo. Agbartek kapailaan. Tang, jak ngamin maliklikan dagiti babarkada. Langgong! Sana rason day ta. Nagsingpot ti asawam. Naggagat pa'y. Awan ti maibagak ken kuana. Apay, nagipulong ka di manen kada kayaw? Wen! Imbaga na kanya ti panangapam ken kuana. Idi kalman. Kasano asa nagagpungtot, tatang? Sumangpeta nga awan apulos ti kanak iti balay may. Langgong? Kasano mat ngamin? Awan ti maigatang ni Tina iti makan, gaputa awan mat it-ited mo, loko! Itatang mag... Tagari ka pa ito, tapisin ka. Likli kam ngamin, dagiti barkadam. Imbes nga igatang mo iti arak, igatang mo iti kanan ti pamilyam. Di na na may ti panagbiag yaw. Itya mo, dagiti barkada malanggong. Ay, pare Beng. Umutang agpailakin ka. Mano ti utangan, pare Rico? Kwa uri, 5 gasot lang, pare. Painumot ngamin dagiti bisita kasimbangput ijay balay may. Kastaya? Sige, pautangan ka. Ngam bayada madagos Ewen, sana parikot na ita, pare. Bayadak adagaw sa paman na madaan kiti kwarta. Hawan gayam. Andaman ibagakan ka? Anya deta pare, ibagam laeng Awisan kanto inton bigat iti balay ti gayem ko. Anya ngay taramidin tayo jay? Kasangay na ngamin. Ket agiinom tayo. Ha? Taagpartida kano iti kalding kahit. Ay ket una pare. Mayatak iti day tangawis mo. Mayatak launay. Pimanaw manen ni Rico? Wuntatang, nagsapa nga inawis ni Ben dito'y balay. Muklatan, no sa dino ti papanandag iti duwa nga artek. Nalabit amapan manen agbartak dagijay nga aggayam. Ay, kinunampay. Gure ka, at doon sa mo't bisita yu, idi kalman. Ay, wuntatang, babarkada mo't lang ni Rico. Ket, nangalaan namanen iti kwartang ingkatang na iti arak. Ay, jakman amoy iti day tao. Mas dawak nga rod, tada igatang na iti arak. Awan mo ti amo kapag sapulan na. Langgong da putot ko. No timaw tawidan na. Arak la ti amuna sangwan ngagmalmalem. Abay, di ka mabain iti asawam, loko. Tatang, anya ko mati pagbay na kita. Sawak mo niya. Hapaw, nagsanger ka. Kanayon anabartek ka nga gawid. Ita, at dapat larupam, nga umutang kanya kiti kwarta paggatang mo iti arak, kan sigarilyam, lokaw. Payadak tumot ladag, osta. Di nakman umay utang-utangan. Kanya kung matipagbayad mo, katawan mo't trabahom. Ay, katadan to na tatatang. Uray puto nyo, tikunak. Ay, dagati dugan ti listaan ti utang ni Rico ditaw, Tina. Agsingira ka. Ay, nana, jak ammo dagitang utang ni Rico. Iso ti singiran nyo, nana. Ay, namin adon adaras asing singirak ni Rico. Ngam ko na namot asika kano ti agigigam iti kwartaya. Iso asikan ti singirak. Anya? Nabayagan dagiti daddo mga utang na kanyak. Pasig a dagiti pay nginginaan a pulutan tinalala na.
Hindi ka madanagan, nana. Kasaritak ni Rico, apaman ang makaawid ijabalay. No kasta, awan kan ka ti kwarta. Ay, awan, nana. Apag isulang ti kwartak nga igatang ko iti bitsin kan sardinas. Awan ig-igamak adakkel a kwarta. Talaga ang mangibabain ka, Rico. At dagayam utang mo ijay tersena ni Nana Lina di tadaya. Apay, agsingsingir manayin. Wan, tidakas na. Siyak ti singiran na kadagiti utang mo. Ay kat binayatam ko man tanapan kamot lang ijay tersena na. Ay na, dadaal ka din ti ulom. Apay, ado ti kwartata pagbayad ko itinagdakkel nga utang mo. Bay ampay lang nagiti utang, tamabayadan taw. Yapo, kaano pala makabayad ka? Kat pulos mat nga awan ter aramidam. Sadot ka nga rod. Anya? Pudnumot, napaklan ka asadot. Awan ter aramidam asabali. Agin inom kalatan iti ara. Tanagam ta pa nagsarsaritam tina. Luguban ka na eh. Ay, sana ka mabutan kan ka, Rico. Syakto, pati mang lugob kan ka. Ha? Tangsit ka. Ay, sana nga agang angaw, Rico. Kabalan ka nga isaplit no kayat ko. Isaplit ka no kunak, isaplit ka. Mawatam? Ha? Ay, nauyong nga rod ni Tin, ano kasta timbaganagan ka, pari Rico? Apay paray, ipalubos ko nga raud, asyak ti kabilin day di babae. Syak pala ti lalaki ti pagtangan may. Iso asyak pala ang ti masurot. Uwan mo ta pare, sikat ti are. Un pare, syak ti are. Iso nga rod niya inasawak ni ti, natagsirbi kanyak pare. Syak ki din tibut nga na. Never! Manang Tina, ada ka din ni Manong Rico? Apay aya. Umay ko kumasingiran ti utang na kan ni tatang ko. Anya? Adda utang ni Rico kan ni tatang mo. Wan manang, talugasot ka no. Itangamin nga aldaw ti imbaga ni Manong Rico, apanang singir mi kan kuana. Ay, pasensya kan Jane, ading ko. Nasa paarimor ni Rico, kadwanan ni Ben abarkada na. Ay, kasta ka di manang. Baliwak laangan ti umay dito balayaw. Ay, kwa. Sige. Kasaritak pay ni Rico, sakbay nga umay agbayad iti utang na kan ni tatang mo. Ay, bakay. No adda umay agsingir dito'y balay, ibagam nga awanak Ay, ibagak nga adda ka, Rico. Na, Di mo ilamangan ti utang mo. No adda kwartam, ingkakat agbayadan. awan nga rod ti pagbayad ko, Tina. Inka man kiti agremedyo kin ni nanang mo. Isupay lang ti pagbayad ko. Ay, makamuka, Rico. Saan ko nga utang dagiti arak nga inututang mo? Tina, bakit agasawa ta? Tulungan na kumaga dagiti parikot ko. Apay, Rico. Imbagak aya nga ingka umutang iti arak. Siyak aya ti mamartek. Hindi bakit mo... Ay, dinakman awag-awagan iti bakit takabusor ka ita. Ha? Kasanaon, no agdarom dagiti nakautangak, bakit? Amo matlagayan tagbutan. Ay, laglag kakit day. Makamukan iti biyag mo. No adagdarom, makamukan kunakmanan. Tang, di nakpay tulungan ni Tina. Anya ko mati maitulong na king ka. Kadagiti utang ko, tatang. Adong aminin to may agsingir iji balay may. Laglag? Utang mo? Ingkakat agpatulong iti asawam? Tatang. Di kan tupay mapakanida, laglag. Apay, makaamiris kan kadagiti madi nga aramid mo. Tatang mo. Di nakman kita niti kasta. Diyak amo no agbaliw ka pa iti nagmadi ka ugalim wino sa anil. Nasingputak mo ti kunak, tatang. Na, hadyapin na rupam amang ibaga ti kasta. Anasingpat ka, ha? Kanayon ka anasangir, ha? Payod mo lang agat arak. Sa maysa, pasigmot nga utang ti gatang mo tin inuman. Klabain. Tang, pautangan da man kidi iti pagbayad ko kadag iti utang ko. Pautangan kan tubay lakit dugol. Awan di may pautang ko.
Kasano nga iti utang mo kanyak, pare Rico? Bayadak to pare. Kasapulak itan ti kwarta. Naskan nga ikatangak iti agas di putot ko amasakit. Pare. Sikamat, pare Rico. Saritaan ta, bayada madagos ti utang mo kanyak. Ita, awan mo't gamay bayad mo. Pasensya kan pare. Talagang awan pa ilang pagbayad ko ita. Nawan ti pagbayad mo kanyak. Tilangan cellphone mo ti pagbayad mo. Ay, sana pare. Limagasot laeng ti utang ko kin ka. 1,000 na surok ti balor ti cellphone ko pare. Ay malugi ak mo na. Pare, talaga kasapulak ti kwarta ita. Iso aday ta cellphone mo ti pagbayad mo. Makapungtot kan samatan pare. Jak bumdeng amang kabil kan kano di nakbayadan ita. Pare, pangasim. Talagang kami. Dinarog na mo pare bahin. Saan lang aday ta ti aramidak kan kano di nakbayadan ita. Luguban ka. Mismo pa yan, agayam mo tinakakontram, Rico. Agnakam kan, kat ingkabayadan ti limagasot nga utang mo kan kuana. Mapanak agremedyo bakag makambo di tanak. Agyaman ka, tadi nakalinuguban ni Ben. Ay, nagbanag ti bagiday dya tao. Idin to tasika kat nagrapis ka. Mapanak agpagpakaasikin ni tatang. Taisopay laeng ti agbayad iti utang kaw. Wag, ay kasta taramidok bakal. Ngala, ingkabayadan ti utang mo kini Ben. Ngan daytoy ti tandaanam. Pulos adi kanton umut utang kenkwana. Wen, tang. Agsapol ka matan iti panggedam. Tapno ada mayawat mo akwarta iti asawam. Awan mo't masapulag ka panggedam tang. Laglag kakit dia. Jak pa'y nakita na pan ka nagsapol iti trabahom loko. Ay kat mapanak tuak. Mapanak to tarupam. Sadot ka na paglan. Nakababain ka kadag iti katugangam. Imbes ko nga biyagam ti asawam saan? Isugat din ti mang biyaging ka. Mapan makilablaba. Para iti pamilyayo. Kat saan nga umdas day ta masapsapulan na panunutam ko ma? Iso nga agsalukag kamot Damag kaw, nagbayad kan iti utang mo kiniben, abarkadam, Rico. Agbayad ka matan kanya ka. Awan pa'y pagbayad ko nana. Pasensya kayo. Ay, na yan. Nalugi akaw, nga po itinagdakkel nga utang mo kanya. Nana. Umayak ko umutang iti inumag nga arak. Nagpuskol mo tan tirupam, Rico. Saan ka lang arudan makabayad iti utang mo? Umay ka manan umutang. Ay kat sigurado mabayad ako ninton sumunong aldaw, nana. Apay, adan pagbayad mo. Ay, nana. Inawagan naktekabsat ka nga da ijay Hong Kong. Ipatuludan na ka no iti kwarta kahit. Saan pa'y matlagaya ba sigurado nga ikan na ka? Apean ako nam tikas tanana. Kanaw ko namot itay. Di saan pa'y asiguradaw. Ay, sigurado nana. Promise. Bayadak dagiti utang kaw. Iso pautangan nakpay. Apay nabartok ka man na si Mangpat. Kulak man no saan kan aginom iti arak. Dahito yung tibiyag ko. May kaman kini tara ko. Mabagay. Jak maliklikan ti aginom iti arak. Ay no! Talaga saan kan agnaknakam. Nangalaman na niting gatang mo iti arak. Saan ko ginatang ti arak? Bakit? Inutang ko? Anya? Imutang ka manen? Win. Napanak imutang iti tersena. Matayak lagi din awan arak ti bagay. Babain akon ka ni Jane. Abay mananda dya, Jane? Saan ka pa'y matgaya man nakabayad iti utang mo kan kuana?
Excuse me, correction. Saan ani Jane ti nakautak? Bakit no di ka ti ama na? Ay, uray pay! No da kwartam, ingkag bayaden, mawatam! Kabsat, pasensya ka na niya. Awan ti amo kiti ibagbaga ni Rico, ngagpatulod ti kabsat na nga adda ijay Hong Kong. Kinapudno na, nabayagan asan kay mawag ti anak ko nga da sadyay. Ay, awan man nga ruden Apay, kabsat. Ay, linastugan nakmanin ni Rico. Nagparbaw nga ipauitan ti kabsat na iti kwarta. Ay, sos Mariusip talagang awan, nasayat nga aramid da nga anak ko. Ayan, dayjay nga anak mo, kabsat. Ay, diyak ka mo, no naturtong na. Itay payagsa pa, palabas ko iti balay. Ikak, iti ultimatum na. No saan payla ang ama kabayad, idarom kaun iti barangay hall. Maritina, napanan ni Pare Rico. Ay, Jack mo, Ben. Apay aya. Adda ko mapangawisakan ko, ana. Ben, adda ko maipakpakaasikan ka. Ha? Anya day ta? Ibagam lang, barang makatulong ak. Barkadam ti asawak. Pangaasim man, tadi mon isurot amapan aginom iti arak. Tama nga no makautang manen. Ha? Kas kuma iti naramid na ken ka. Nagbayag asaan na nakabayad, aging gaan na danog mo. Pasensya kan, Mare. Talagang kami nakasapulak ti kwarta iti daydiagon daway. Iso akapilitan as singirak. Nagsaritaan mi ngami na bayadan na adagos ti utang na. Hanggang di matagbaybayad. Talaga parikot ko day dya tao. Makapasuron na talaga! Diyak kaya ti pa nagsasaom tina. Ibabay nagitan ka na kiti babarkatak asakit na laing umutang. Kat agpay sumat! Sigaw pa yun ti adaganas na ngagpungtot? Ay, durbag ka talaga! Aglab-labos ka na. Durbab ko ng gilin ka niya. Ay! Lumaban ka! Tinungpanak! Kaya't mo na yun nagpwede parang tong pakanga, ha? Kaya na! Di ko na mga takot di ka tutupan! Lumabagan. Kayat mo! Aggabuta! Sige! Aggabuta langan! Just kika! Stop! Apa day talangam, ha? Limbong boy mo tamatam. Apay adi ka makatagaray? Apay alimitem tamatam ko na ko. Dinanog ni Tina, tatang. Very good! Anya? Diyak ka bailan ni bakit ko tang. Nagpigsat idanog na. Kaslabok singiro. Ay, kaslabok singiro kurang paikit dia. Dua ko maamatam tilimitem lokaw. Ay, dumanon to nga agriri kayo anakarkaro itasawam. Amangan no isina nakapay loko kapoy ti kinaartek mo. Ni tatang mat. Ay, kas ko na tayo pagsasawa niya, ha? Tinalabas ag tinagadakas, ha? Kas talatibiyag, dagiti mamarte. Iso nga agbaliw kakit din, no agbaliw ka pa'y. Tang, ay nagyaklaim pagarop. Ay nakabailan gayam ni Tina, ti makigabaw. Loko? Nagpigsa tang, ay nadya makakunail, di rabe. Ganabam! Binagkal na kapay kuma. Tatang mo. Amo, kanapigsa, ha? Da kumplito ti wat-wat na, sa nakasken ka. Aday talang mang bek-bekkal ti butilya ti paglaingam, loko. Ni tatangay. Agyaman kakit dia.
Tadi nakabinag ka laging kat nagtulakak ka. Oh. Iso nga gyaman ka, ha? Taday talaang tinaramid na kin ka ni Tina. Bakay, nakaluto ka niti pangaldawan ta? Naa. Apay akas tati tono, wano tinor ti saritam Rico. Ha? Aging sisingpot ka laang samad. Ay, sana nga aging sisingpot. Bakit? Sigod ana singpot, ha? Awan pa'y tinailutok. Tawan ti bagas. Ay, kastaya. Wan. Uray ti masida. Awan ti mailuto. Kuan, kasta nga rod. Bakit? Awan pa rikot. Mapanag agrimidyaw. Mapan ka manan umutang? Ay, saan mat? Bakit? Ijay balay datatang ko ti papanak. Ay, isapel ako mata. At damakan kan mabulod ang mailuto ijay. Ijayan ti papanak. Bakit? I love you. Nasaya at nagsabat ta dito'y paraangan, Rika. Nana. Ibagakin ka nagapuak ijay barangay haul. Indarumkan kin ni kapitan. Urayam laangan ti may patulod asumon kin ka. Anya? Dakulan ti utang mo kanyak, Rikaw. Imbagak amin kin ni kapitan. Ti kabulas tugam kanyak. Ibagampay nga da sumangpet a kwartan ngam awan met gayam. Nana. Isanudyo jay darumyo kanyak ta agrimidyo iti pagbayad ko. Yawanag. Saanin amay babaway. Nalpasan anak kisarita akin ni kapitan. Tirumbang paikitikan ka kat may balaw. Saan kumaala na? Ay, agrimidyo account. Ay, naladawon ti amain. Agsagana kakitday. Tano saan na masulbar day to'y aparikot na. Paibalod kan. Talaga nga ramidat ti kasta, Rico. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinalabes, agtinag adakes. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Wungerli anak, bayam ta igatangan kanto iti baro a cellphone mo. Kayat ko tay touchscreen nanang. Daytay ngay agbalor iti innam aribo. Ha? Nagninamatan? Basta, kayat ko day jay. Kasjay nga min ti cellphone tay ka-eskwela ak. Iso akayat ko mat ati kasjay. Ala, bayam ta igatangan ka. Duwatan to ang mapan gumatang, anak ko. Wen bakit? Bayam to umutang ak edi opisina mi. Manumot laeng nga itiin na maribo. Nasaya at nga rod lakay. Maragsakan lakit di ti anak ta. Una, kakaiso na nga anak ta, di ipayta amin na kayat na. Rumbang laeng. Ala nga rod, mangirimedyo ka iti igatang ta iti cellphone ni Gerle nga anak ta. Imbag ka pa'y ta amin akayat ti anak mo kat ipapaay mo. Ay, kasta kami iti anak me, Delia. Amin akayat na, kat ited may. Kapatag may salakat nga rod nga anak. Ngamadimat ti kasta, Emily. Anya ko mati-madi iti dayta? No siya, jak ipalubos nga amin akayat dagiti anak me, kat itulok me. Narigat ti kasta, nang rona pa'y tanakurapay laang ti adda pa nagbiag me. No para kada kami mat nga agasawa, oray saan mi akabaulan, ikarigatan mi laktaa. Sabagay ngam sabali mat ti panirigan mi nga agasawa. No adda, ipaay may. Ngam no awan, saan mi apilitan, apaaddaon. Ay, no da kami iti asawak akit, ipaay mi amin akayat ti anak may, taipat patag mi launay. Mabalintamot nga igatangan dagiti anak ta iti nangina cellphone. Bakit? Ngem saan mat ngamin nga importante dayta. Ti kwarta nga igatang ta iti nangina cellphone or nungun talangan iti bangko para iti panagadaldan to iti kolehiyo. Alakay, dayta ti kasayaatan nga aramidan ta.
Nanang, tatang, mabalin ka di nga gatangan dakmat iti laptop. Anya? Alamat na. Dagiti ka adala, kat ada laptop da. Siyakla ti awan. Adamot laptop tayo diti balaya. Saan Ti kayat ko, daytay talaga ako kwak. Sana mabalin ti kasta. Adda laptop diti balay. Iso ti usaram. Apay, sandak ka di nga ipatpatag. Junjun anak, ipatpatagda kayo kini Cherry akabsat mo. Ngam saan amabalin nga amin akayat yukat ipaay may. Nang runa pa no saan mat nga importante. San mo nga ipili ti kayat mo, Junjon? Tauray agan ano ka? Sanda ka nga ikatangan iti laptop, mawadam. Nyamat ton. Ni. Nana. Kita ta masurunan. Ala, bayam lata. Amin akayat di anak mi kat itod may. Ngam balasang kau, saan anasaya at nga amin akayat jay balasang yaw kat itadyaw. Kastala ti biyag anana. Ipatpatag mi nga rod jay anak mi, di itad mi amin akayat na. Ngam kasanod nga no adda di yung maitag. Maitad mi amin nana. Aya. Kakaiso na nga rod nga anak mi. Di ipay mi amin akayat na. Laglagi pam dayto nga ibagak balasang kao. Saan nga amin akalikaguman ti anak ket ipaay. Taamangan no agparikot kanto iti udina. Anya? Wen balasang ko. Maday no irwam mo ta anak mo. Nga uray saan nga importante ket ipaay mulat ta. Ano da kayo Ngam na da kami, ipaay mi ata ipatpatag mi launa di anak may. Ngala, yagyukit din tayo gatang agatas, ta agawid akon. Sige, mapitlaang ta isupot ko tigat gatangam. Ay, masurunak iti dayjay abakit suleng. Anyamod dayjay abakit. Kaslaki din isursurunak iti rumbang aramidak. Apay aya. Kuna nakit din asaan anasaya at aramidan ta iti anak ta, nga amin akayat na katipaay ta? Kastala ti biyag bakit? Anya, kastala ti biyag? Umapal da ngamin. Kastala ti biyag. Adda dagiti umapal. Wan nga taa. Umapal dagita atat tao. Iso akasta ti ibagbagada kanyak. Ta iso da nga nain, kat di da pa'y maigatangan dagiti anak da iti pakaragsakan da. Iso abayam dagita nga agsaw-saw dita. Taawan tinasaya nga ipaaydaken ka. Masurunak ki balay, lola. Apay. Anya ti pakalidayam unay, apok. Pasanumat ngamin. Kat sandak ka may gatangan dananang kentatang iti laptop. Laptop? Lola. Anya ngay dayta a laptop. Anwam aya. Usara ka. Ay, lola. Ang mga namabalindak nga igatangan iti laptop. Ha? Apay nga katawa ka na. Ay, ina, ay, apok. Manumot lang nga iti pensyon ko, iti binulan. Apay, sagmamano ay iti laptop. Adda ka di sa nga ribaw. Anya? Ay, apok. No nasursurok ngam sa nga ribaw ti balot ti laptop nga ibagbagam. Jak magatang Anya? Nilula may tangawon nakpay. Apok, nalabit asaan anasaya at para ken kadayta a laptop. Isu adi da kay gatangan dananang mau. Apay ngamin nululipap laangan ti ipagatang mau. Anya? Ay nadilya, sa anak abilay kada Emily nga agasawa. Agasaw, uray makautang dan. Basta maitid dati kayat jay anak da. Ngam siya, sa anak akas na kadagiti anak ko, nana. Ay, uray siya ka. Saan mo't a practical ti kastan? Uray ingka umutang ditan, basta magatang mau ti kayat ti anak mau. Pudnot ako nam, nana. Saan akin na practical ti kasta? Kuna na, nga ipatpatag na kanaw jay anak da.
Iso nga amin akayat na kat ipaayda nga agasawa. Amin tayo kat ipatpatig tayo dagiti anak tayo. Ngam di namot kayat asawan nga amin akayat da kat matungpal. Iso mat. Naa? Siya gayam ti pagsarsaritaan nyo? Chismosa kayaw? Ha, nay, saan, Emily? Emily? Oho! Apalandak laeng, iso ti kunayaw. Sa bagay, kastala ti biyag Adda dagiti naapal, akas kada kayaw. Tanya nga'y kat di yung amin kabailan nga ipaay dagiti kasapulan ti anak yaw. Ay, nabalasang kaw. Kabailan may no kayat may. Si kapay abakbakutan ti mangisis-chismis kanya. Ha? Manipot ita. Saan ako nagumatgatang dito isturmo? Ha? Che, di ta kayo manlangan. Anya. Ay, anyan tikas jay apanunaw. Mangarod na. Ala, ikandak man langan itikat gatang tagawid akong. Amang ano agsublipay ni Emily. Apaan na ta. Sigay, ikang kangarudang. Adoy. Inggatangan ka iti tablet mo. Tapno di ka umapapal kadag iti kaadalam. Wow! Nagpintasin, tatang! Para kun kadayta anak. Imbaglaangan ata adda kwarta ni tatang mo, kat iso ti inggatang na iti dayta. Adamanan nga rod apalan dagiti kagayim ko, Ngamin, kompleto ti gamit ko. Idinto tayo suda kat saan? Basta iwanam dagiti gamit mo, anak. Tatang! Ipaay mi amin akayat mo, anak. Kaputa ipat patagda kalaunay. Ay na, agyaman nanang, tatang. Yes! Ay, gayam. Diyak kayatan tay bag ko. Igatangan dakman iti sa bale. O sige, dahi talaga ayam. Igatangan ka Dahi tay napintas anak ko, di ka agdanag, ta igatangan ka. Uray sandal kan rubber shoes mo, igatangan ka. Imbag ka pa'y, girlie. Nagpipintas dagiti gamit mo. Day tabag mo, nagpintas. Kabarbaro manin. Kastala tibiyag ka. Amin akayat ko. Ipaayda na ng kantatang ko. Aya? Saan da ngamin akas kada na ng kantatang mo nga imot? Saan nga imot da na ng kantatang ko? Ipapaayda mo di ka sa pulan miya. Wala. Ngamsaan nga amin. Kita ang mandita sapatos mo. Daanan, Sana balin tamabalin pa'y ngausaran. Kan nalagdalat ta. Ngam siya. Nagpintas ti sapatos ko. Ado ngamin ti kwartayo. Iso ang magatan nyo ti amin na kayat yo. Wala, kastala ti biyang ka. No adda kwartam, magatang mo ti kayat mo. Ngam no awan mo't kwartam, kukwam laang ti umapapal. Anya? Ay sige Tainak pa'y agmerienda di ta kantin. Ado ti kwarta kita. Iso nga agmerienda ang itipasig anangina. Nanang, igatangan dakman iti sabali manin a laptop. Ngamin, nakitak tay laptop tay kaadalak. Napimpintas ngam tay laptop ko. Sige mo tin ananang. Diyak kayatan tay laptop ko. Igatangan dak iti baro. Kas iti laptop jay kadala. Anya? Kita agto atan adu ti utang ni tatang mo, iti pagtrabahuan na. Kat, agbaybayad pa'y lang aging gaita. O di umutang manan, tapno aday gatang na iti laptop ko. Ay na bakit? Tawanan ti pagutangak. Agbayad tayo pa'y sakbay ang makautangak manan. Kasanon ti ibagbaga ni girlie a laptop na. Kaya't natin na pimpintas a laptop. O di ilakom jay laptop na. Taiso ti igatang mo iti sabali. Anya? Basta, kaya't ko ti baro a laptop nanang. Awan mo't nga rob ti mayat agumatang iti laptop mo. Sobramot abarat ti tawar da. Agasam tagatangan dakiti iti 4,000 laan. Ay basta, igatangan nak iti baro a laptop. Wen, ngam orayom tasaan analaka ti kwarta. Adu ti utang ni tatang mon. Basta, igatangan dak iti laptop.
Kuti kayat ko, adan into next week. Anya? Ay nalakay, awan pa'y lang ni Gerle. Anya ti orasan, ay madanagan ako. Amang ano at damat na patag ngay naramid day di pagadalan da. Sana marabrabyan day jay. Amang ano nagpauyula ka ay. Kaputa dita pa'y lang nagatang tilaptap na nga ipagpagatang na. Anya? Anya, di pa'y nagaw-awid ti anak yaw. Anya ti orasan. Alas 10 iti rabiin Agpada kami kin Edmond Arimwar. Tasapulan mi ni Gerle. Nay, napananan nga ay. Iso adim magasak diti ayan nyo nanasuling. Tama nga no adda ditoy. Ay, awan mo't balasang ka. Ay, apay adiyo awagan iti cellphone na. Awan ti sumungsong bat. Anya. Ay, nakaya parbangonan nga mawan pa'y ni Gerle. At da text na idirabi. Ngam di kan rining pa'y. Tamo ka na bambanog ka ng sapsapol kan kwa na. Kahit anya ti kunana. Saan ka nwa sumangsang pa'y? Aging ga adita magatang tilaptap na. Anya! Ala, kayo iti ayan na. Tanarigatan no di agaw-awid, balasang ka. Awan nga rod nana. Ay, hanyamot tenday jay nga anak mi. Saan mila matong paladagos ti kayat na agtalaw matan? Iso daytan tay kunak iday balasang ka. Saan nga amin akalikaguman ti anak? Ket ipaay. Taamangan no agparikot kanto iti udi na. Nana. Oh, di husto ti kunak. Awan nga rod nana. Husto ka. Italang ang makitak ti kinapudno day tangay bagbagayo iday. Kastala ti biyag balasang ko. Sa kanto la makaamirais no agparikot kan. Ay katala ingkayawid ya anak yaw. Tamangan no anya pa'y ti mapasama kan kwa na. Narigatan. Wan nana. Ay na. Pinagdandanag na katalaga day jay nga anak may. Ay ngam saanin ang mabalin ti kasta nga aramid na. Kan, uray na kami nga gasawa. Nas ka na baliwan mi matan ti wagas may. Madigayam no panuynuyan mi amin ti kayat ti anak may. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan nga amin akalikaguman ti anak ket ipaay, tamangan no agparikot kanto iti udi na. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biyag! Litaw. Apay day talistaam. Itay pay amat-matmatam Laglagi pakman dagitay gagayam ko asinagutak edi nagkasangay dananang. Ay nalito. Agsaysayang ka lang iti kwarta iti dayta nga aramidam. Tunggal adag kasangay nga mamam. Sagutam. Nanang aramidak ti kastoy. Tapno inton siyak mati agkasangay. Wano agkalaysa. Di siyak to mati sagutan dagiti sinagutak. Anya. Patsyak nanang. Adun to mati agirigalo kanyak. Tadumoten dagiti sinagutak. Ay, no inggatang mo kuma iti baro apantalon mo dagiti igat-gatang mo iti sagsagaw. Ada kumamot baro apantalon mo ita. Uray sa anak pa gumatang iti kawas ko ita, nanang. Agrigalo ak pa'y kadagiti gagayim ko. Ay, sige. Makamu ka iti daytang aramidam. Makamu ka. Di ka madanagan, Peter. Mangtedak tumat iti isagot ko kada kayo. Inton agkalay sa kayo iti kayan ayat mo. Agyaman ak no kastalito. Nagsingpot ka tao. Naparabor ka. Talaga kasta gayam. Adaman gayam damagak kan kalito. Anya day ta? Pudno ka diya da kayon ka ni Mirsay. Ti kayat ko sawin. Kaayan ayat mo ka din? Ay sus, naudi kay ti damag, Peter. Agmay sa nga bulan na kayan ayat ko ni Mirsay. Ket kano nga iti long table? Mabayag pa iti long table, pare. Agad adal pa ilang mat ni Mirsay. Ang nakasagana ak nga aguray.
Pasiga dagiti ngingina nasagot ti gatgatangin dilito para ka dagiti agkasangay agagayim na. Ay, wen lakay. Mas daawak tama nagisagot dayjay aputot mo. Sayang dagiti kwarta na. Una, ngem di pa'y makagatang iti baro akaus na. Ultimo underwear nila kuma. Oh. Sa bagay, awan bibiyang ta iti kayat ng aramidan. Ta kwarta na matigat-gatang na. Wen, agpeso nagagat amanggag. Napintas si trabaho na igi munisipyo. Kabailan na ti gumatang iti kayat na. Ay tidakas na. Ultimo ti bagina. Di na pa yan may gatangan iti baraw apagan anay na. Isupay Awan kaya madapapanak bakit. Ay maluman. Rumor ka pailaang. Mapanak iti balay da pari sa tur. Hinak tumulong agparti iti baboy. Napay. Anya ti ipartsanda iti baboy. Nalipata mo nakalay sa dabuhit ken ana. Ay, no kasta. Mga sawan tay baron ni Sator. Ay kapilitan nga sawaan na ani ana. Ta nakargaan mo teng. Aya. Ay nasikugan nga rod ni Buhit ni Ana. Wen nga rod. Sambutin datag kalaysa ta sanpay amadlaw ti tiyan ni ana. Ay, unay na talaga ti panawan lakay. Umunaitan ti panagsikog nga miti kasar. Oh, salbag kit day. Iso mapan kanto makibuda. Kita ang kanto ni Jay tay naktumulong agparti ti baboy. Ay, mabiit laeng. Oh, ngapay? Mangitugot kay ti silupen wenno supot. Nay, apay da kita? Ay, kat mangidulin kay ti karni ti baboy Imbagla asidaan di ti balay. Anya? Kaadwam ti mangidulin. Iya dubok to tapno mabayag nga madadaol. Ano kasta? Mangisagot ka manan kadabuyit kan ana si Kalitaw. Wen tatang. No, kaano lang nga sinagutam ni Ana. Iti panagkasangay na. Ita kalay sa adakin buhit. Sagutam ba na? Tatang, di ka di madanagan. Kaadan tulat ta sukat, dagiti inregregalo. Ay, Kanya, sumurot ka kanya. Sa dino tatang? Ija likudan ti balay da sa tor. At daing lembeng ko akar ni ti babaw. Anya? Insupot ko. Ken kinalubak iti karton. Tapno sanda makita. Iluto ka nun ni Nanang Mau. Tatang, di kayo lamabay ni ti inaramid yo. Kanya kumati pagbainak. Kat sanda mo ta nakita tinlembeng ka. At damat igatang tayo ti karni ti baboy, ano kaya tayo? Sa bali lang ti katanga ma. Sa bali mo tinlembeng ko akar ni ti baboy. Mala, sumurot ka kanyak ta iawid ma. Ay, saan tatang? Da kayo ti mangyawid no kayat siya. Jak kayat asyak ti mangyawid. Period. Ay, nalito. Nakasango ka man ni ti kalendaryo. Anyaya ti bilbilangam dita. Umadanin ti kasangay ka, nanang ka. Adun tumatan ti mahawat ka arigalo. Manipod ka dagiti gagayim ka. Ay, namnamaam nga rod adagiti rinigaluam kat mangisagot damat kan ka. Siyempre matananang. Apay, di dala mabayinan kanyak no saan dang agrigalaw? Ay, ingkakat manganan. Nakaluto akon. Anya ti linuto yung asida, nanang. Ay na, mabisinak matan. Tay inadubo ka karni ti baboy ngayon nalan di tatang mo ijay kasaran. Anya? Sa anak unay anak kapangan ijay. Tama ba inak mo ta makipakita iti panangan ko. Anya ko matikabain nyo iti mangan, nanang? Ay, pamsakak ngamin ti agisubo iti makan anak ko. Ngam nagadumot amat at tinakakita kanyak. Iso ama ba inak mo tan Ay sana balay. Tadamot karni nga inlumag ni tatang mo. Ay, una yun ti ugali wakas tananang. Agbain kayo kumamait. Mangibabain kayo. Mersey. Naragsa ka kasangay mo, Mersey. At iti regalo. Ay, agyaman aklito. Ay, nagdakkel mo ti karton ti sagot mo kanyak. Anya ngay daytoy. Secret. Lukatam to, ayon to nawanan dagiti bisitam.
Talaga sa anak ama pukpukawan iti sagot lito. Tunggal kasangay ko, adalat na maitid mo. Napatag ka ngamin kanyak, Mercy. Ay ayatan ka unay. Kasta akmatkan ka. Happy birthday, Mercy. Nagbalinto ang manugang ko. Ay, dito, ni tatang mo, nabarta. At damot gayam ni tatang dito eh. Kat nabartag pa eh. Rita, Mercy, masidig kayo mga kanyak ta. Adray baga. Di mo ikaskaso ni tatang ko, Mercy. Nabartag na ita. Kadwa na ni tatang ko ang naginom di talikudan ti balay. Day jay ni tatang. Agsala-salang ang awan mat titukar. Ay, mangibabay na talaga. Ay lakay, mangibabain ka kanoy jayan da Mercy anak kasangay di malam kalman. Nagkurabay. Nagsalak mo't lang igisangot yung balay da Mercy nga agbalinto ang manugang ta, mangibabay na. Awan! Ngam di mo labsan tanakababain nga rod ka dagiti tao. Kaskasong dagita. Awon gayam. Adda manin agkalaysa dito lugar tayo. Asinaw? Da Peter kan floor. Ay nasinga dagayam nilito dayjay a Peter. Nalabit. Ay sagutan naman amumutin. Tatang! Yaw. Tatang! Rumwarak! Amukon, no sa dino ti papanam. Tatang! Mapan ka gumatang iti iregalom ka da Peter kan floor. Siyempre tatang. Ay nalito. Day talatan ti sapsapulam. Gatang ka, gatang iti regalo. Addan to sukat na kunak manen. Mala, mapangkan iti papadam. Mapanak mo tin iti balay da Peter. Ops! Mabit lang, tatang. Sapay ba dahin? Ni. Nagsakit man iti panangkusilap mo kanyak. Tatang, Ah, numapan kayo tumulong agparti iti baboy. Pangaasiyo tadi kay mangilambang iti karne. Nakababay numaduktalan da kayo. ha. Amu kunti ugali tatang. Isu adiyo aramidan tikas iti aramidan nyo iti kalabas. Di kay agilambang iti karne. Nasyak tumat nga iti agkasangay manong lito. Addan tumat nga ta iregalom kanya. Kat siyempre mat Joy. Mangnamnama ka. Ilistak ti aldaw ti panagkasangay mo. Tapno jak malipatan. Ay na, talaga anasingpot ka manong lito. Agdinamag ti kinaman agregalom. Wen Joy. Basta adalakit de. Agirigalo Manong lito, kaano mat nga iti kalay sayo kin ni Manang Mercy. Mabayag pa yung mapasamak da ita, Joy. Nagadungaminan tinagkalay sa dito lugar tayo. Kung nadagiti daduma, naudi ka kanon ang mga sawa. Da ita nga ruti bagbaga dagiti karuba kanyak. Adalat ta kuminto da. Asawa amkit din ni Manang Mercy. Ang mga nuaddan to sa bali alalaki ang makasirpat ken kuana. Agtalekak unay kini Mercy, Joy. Ay ayatan nak day, Joy. Saan ko maama sa irtirik nam iti imbagak ama nung lito? Saan ka masair? Di ka madanagan. Ang papanamgayam. Mapanak ije balay damanong Peter. May saak kadagiti abay ti kasar. Kastaya. Ay kat nasayat nga raw dating ko. Mala. Agpatuloy akmatan. Tayo nakgumatang iti irigalo kadagiti agkalaysa. Agyaman iti regalom lito. Si kamot ti kadakkelan iti sagot. Nasingit pa nga gayam, Peter. Isuarumbang lang asagutan ka iti kalkalikagumam. Nagado bisita. Ura dagiti sana naayaban ket imay da. Kasta latibyan, Peter. Di ko nga roden, naglapayag ti daga. Agdinamag dito'y lugar tayo, ti mapasamak akalaysa. Ala, panawan ka pa'y gayam ha. Asikaswag pa'y dagiti imay bisita. Jakmatan makita ni bakit mo? Sa dino ti ayan na? Ay na, makumikom ang makisarsarita kadagiti gagayam na pare. Kastagayam. Ala, sangwag pa'y dagiti bisita. Agsarsarok ikay ngagturong dito ayantan ni tatang Maulitaw. Ay, nabartak man nga tan. Dayjay,
nagturong iti balay da Cardo. Ay, saan na naglayon dito ayan ta? Kunakon kat amapan manen aginom ni tatang. Madlaw nga day igpilan ng harak. Ay, baybay amlatan na ni tatang mo. Uray no agbartag, tasaan mo't ngagdangran. Maturugan no kasya na bartukan. Awan gayam nanang. Umadanin ti kasangay ko. Adulakit iti bisita nga umay. Ay, adalakit di may sagana anak ko. Sana parikot dayta. Kisayak tayo urnong ko iti bangko, nanang. Agparti tayo man iti dua ababoy. Ay, nagadon ti maparte. Ay, sayang ti palamot mo iti saan nakabkabagyan, anak ko. Nanang, sana parikot dayta. Napatag kanyak ti kasangay ko. Kababayin mo't kadag iti nabaga ako no basit lang ti maisagana. Ala, makamu ka nga rod. Total, kwartam mo't ti maigatang iti baboy kan Ricardo. Awisek to amin as sinagutak nanang. Iti kasta, addan to mo't irigalo da kanyak. Ala, wunan anak ko. Sigurado nga adun to arigalo ti maawat ko nanang. Sigurado dayta. Bakay, jak kayaten tuminaw iti arak. Apay matanay bagam ti kasta lakay. Awan ba't nga minin ti maigatang ko? Iswa jak pala kayat ti aginom. Anya. Ayan nilitaw. Ay, napan ijay bangko. Mangirwar ka no iti kwartana. Ay sos, apag iso. Dumawat akto iti igatang ko iti tenggadan. No, ikan na ka. Na, apay kumadinak ikan, ket amanak mait. Maramat ti kwarta nga irwar na iti bangko para iti kasangay na. Dua ka no ababoy iti maparte. Anya, dua ababoy. Nagadaon. Day tamot ti bagakon kwa na. Kunana nga ado ka no ti umay abisita na. Ay, sayang lang ti kwarta ng igatang na. Iti maisagana. Ay, kabaybay amlatan na. Tay somot ti pagayatan na. Namnamaan na dagiti maisagot mat ngamin kan kwa na. Ay na, managregalo da yung anak ta. Ngam no datatiag kasangay, awan pa itag na. Dagiti lang mat ngamin amam mo na kan gagayam na ti sagsagutan na. Makapaluksaw. Ay rumarakit di. Inak gumatang iti soft drinks, iti tersina. Kayat ko ti malamiisan. Tani, nagdaga ang ti panahon. Ato iti imbitasyon ko kada kayo nga gasawa, Peter. Nubigat gayam ti kasangay mo, gayam. Wan gayam. Ketne, namnamag ti kadayo Wen, di ka madanagan gayam. Awiset tumutan, dagiti kakabagyan ni bagay. Sana parikot dayta, tadumat ti sagana. Talaga bastante ka gayam. San ka maawanan ni ti kwarta? Si kamat gayam. Amawa na anak latta. Angam napatag namin ti kasangay ka. So gumastusa kaon. Amon gayam, sana ko nagbayag. Iwaras ko pa iti imbitasyon ko kadagiti gagayam tayo. Lito, nawarasam ka di amin ang dagiti sinagsagutam ide. Wananang, ket namnamaag nga adunto ti agsang patabisita. Kang runaan nga adunto ti regalo da kanyak. Ay, talaga na usum ka iti sagot. Siyempre mata, amuyo daytan idi paylaeng. Ubingak payla ide, pag-aayat konti masagutan. Ala, nabagaak batan dagiti kaaro ba mabalin at tumulong nga agluto. Ay nasaya at launay nanang. Naawagak matanda ulitag mo nga day jay away. Umay damot. Nasaya ta. Uray dagiti gagayam yun nanang. Awisan nyo matidan. Ay nalito. Uray saan ko abagaan dagiti gagayam ko. Umay dagi jay. Sa nga pamilyada nga umay iti kasangay mo. Naihain.
Nagadwa bisita ba kag? Matukol samot ng ti aklaw. Kurang ti sagan. Ay, agasan. Kaslamot na nagkalay sa nilito. Nagado ti pakana na sana kabagyan. Ayan nilitaw. Padpadaanan na dagiti umaya bisita na. Aya. Dako maarak. Ay, arak manentiad da di tapanunot mo. Apay, di ka maumumang agitang tanga di tibasaw nga darak na. Saan? Nagmayat tupay. Day jayan nilitaw. Ay, saan mo ta makatal na? Umanag na. Nay, kaslamot aborido ti anak mo. Ay, apay nga ta. Asit gamban kit day. Amang andalang sapsapulin na. Ay, aguray ka. Si Mangputmut gaya mo dagiti urayan na bisita na. Apay nga raw, dakas laborido. Anya ka din ti mapaspasamak kinkwa na. Nanang, apay nga awan mo ti makitak nga isagot na kanya. Ado ti sinagsagutak ide. Gamawan mo ti agisagot kanya kita. Ay, nalabit nga awan ti may gatang da iti regalo daken ka. Ay, sana babalinda ito, nanang. Naggasgastusak ka po iti regalo kadakwada. Ita, umay dalamangan. Ay, agawid ang dagiti daduna, ngamawan imbati da regalo. Ay, lito. Nakalista dito ilistag dagiti rumbang nga giregalo mat kanyak. Ay, saan mo ang mapilit ida anak? Sana mabalay! Ha? Isardin yung tagiwaras iti makan! Ha? Awan pa'y sirserbiyo sinagsagutak! Tawan ti isagot yung kanyak itakasangay ko! Agawid kayo! Ay, anak ko! Ay, agtal na ka ko na. Tsakla ko man nagregalo ka na kayo! Ay, anak! Awan mat sirserbiyo agagayan! Ay, husto! Lito! Kababain ka nagiti bisita! Hindi na kayo tinagkasangay! Nagkalaysa! Sinagsagutan kayo! Itatasak mo ti agkasangay! Awan man naman ito! Awan sirserbiyo! Ay, matan! Ay, anak ko. Una yan tinapasamak. Pulos nga awan tinaawat mo a regalo. Manipod ka dagiti sinagutam ide. Uray may salaeng kuma. Tay kunada nga ruden. Kasta la ti biyag san anam namaen ti maisukat iti naited. Tatang? Nasakit tinagam ko iti naramid dagiti sinagsagutak ide. Ay, lito anak ko. Nalabos nga minti naramid mo. Sinagutam amin agagayam mo kan amam. Supay Naibusan ti kwartak. Impakan kula ay ngawan mo ti serserbina. Husto ti imbagan ni tatang mo. Nasaysaya at timangitad iti sagot. Nga awan tinamnamaam makasukat na. Kastala ti biyag, anak ko. Subay. Inted mo lang kumakanya kung ti kwata gatang ko iti arak di nabarte kakpay. Anay ko. Pay ngagtapis ka ngay bakit? Ay, day tala arak mo ti bagbagam. Agparparikot lang arudan ti anak mo. Tatang, nanang, agbababawiak iti nararamid ko. Agbababawiak. Ngawanan ti maramidak tanalpasan. Awadan. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Nasaysaya ti mangted iti sagot nga awan namnamaen na akasukat. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Mangan kayo ng diyo pa'y amo nga inawan ti panganan nyo. Mabambanugak nga agtrab-trabaho dito'y balay. Ay na, Mayla. May gid-gidan man ang tanggiwat mo agtrabaho sa mardan ka man. Hay, dinak man pagsardangan. Taiso ti wagas ko nga agtrabaho kadagiti warayo. Mabalin mo mati agtrabaho, anaulima ka. Mala, tulungan dak nga rod nga agtrabaho dito'y balay. Taisardang ko tingiwat ang iwat.
kasano tulungan ka, nagadwa trabaho kay bangkag. Nilangan Kristing anak mo, tibaon mo. Hay! Saan ama pang namnamaan da di aputot mo? Kanayon nga awan dito'y balay. Isardeng mo tangiwat mo na. Nagsakitan tinapay ko, dumdumag. Ay, di ka man kundi sa odita. Ano samtingiwat ko, tasyak tinasawam. Susapo, nakit din. Adda ko masabali alalaki apaki asawaap. Ngam ginundawayan nak, idinaginumtay ti arak. Oh, apang minum ka. Ay na, di mo lagi pun tinapalabas na nalpasayon. Ako'y sumat dagiti bagbagak. Iso nga ano samtingiwat ko, teroy! Ala, gatanga mo dagiti abang banglaw donata. Addamat lotion dito'y akabarbarong. Uray day may sa abang banglo lang tigatangakan ka manang mayla. Daytoy ngay lotion. Inton maminsanan manang kurang ti kwarta. San aparikot dayta? Mabalin mo't nga utang. Mabayadam to ano sumangpet di anak mo amang bangged ije Manila. Sige nga rod manang. Utangak to'y may sa lotion. Ay, parikot at talaga ni Mayla nga asawak na. Apay manan aya. Talaga di na malapdan tay ngiwat na. Naglabid. Kinapudno na. Jakmet kayat idi ni Mayla. Gaputan nala ay ngagsaw. Tunggalag sabat kamay. Kasarsarita na. Ay, agdodo madagiti bagbagana. Sabagay, may bagay king kuha natin panaglako na iti bangbanglo kas kadalusyon. Nalaing agsilstok. Wan, agpaiso anagagat ti asawam. Ngam ti parikaut. Maigid danting iwat na ngagtrabaho. Anya nga tati aramidik kaya. Tapos sumarting tinakaro pa nagngiwat na. Ay na, tilaang makunak anak kau. Pumanaw ka ni Jibalayaw, nurugyan ng tagsaw. Kasta ter aramidik. Ngaminto nagsublia ki Jabalay. Ung tanak ba na nakarkaro no apay a pinanawa? Apay, anya ti gagaraam dito'y balay may mando? Saan ako? Ayaw mo ko, no anya ti bagam. Umay ka umutang iti kwarta. Gusto ka, Mayla. Awan ngamin may gatang miti masida. Kasimot dagiti anak ko. Ay, awan bibiyang ko, no awan ti ipalamot mo kadagiti anak mo. Apay, awanin ay ti pagsapulam ita. Nalpasan na di kontrata mi abalay. Iso nga awan ti pagtrabahuak ita, akas masaon. Agawid kan, taawan ti maipautang ko kan ka kwarta. Agawid kan, mandaw. Ay, Mando. Pasensya mo na asawa ka. Nalay nga talaga sumauda dyan. Parikot ko ngamin ti paggatang iti makan. Unuan niya pa'y apakasapulan iti balay. No, adala ko makortak, siya akong timang pautangkin ka. Sa nabalin ti Roy. Masidigak pa lang kanina nabas ka di talaod. Barang nga da ipautang na. Wan gayam. Saan ka di nga day jabrod ni bakat mo? Wan. Masakit ni bakat ko jabrod. May sabulanan asa na lagi patulod iti kwarta. Ay nairanapay mo't nga wampang gadak ita. Ay kastala ti biyag gayam. Ano sa mati adda biyag? Una na. Ano san ti biyag anak kurapay? Kastala ti biyag pare. Nakitak mat akasarsaritam ni Mando ije paraangan itay, teroy. Saksamat ti pagsarsaritaan niya. Bagtam mo. Di ka man la pinautangan di tao. Nakakasi na gitanak na ngawan ti kanunda, itangal daw. Kunakon kat asyak tinagsarsaritaan niya. Agpada kayo alaglag. Nagalasan na itang ibagbagang bakit laglag ko namkit day. Katagpay sumay. Apay ko mga ipautang ko ti kwarta kat nagrigrigatak. Ha? Basit mo't lang ti utangan na. Basol matlaang ni bakit na nga day abroad. Tasaan nga agpaw iti kwartada. Masakit ka nung arod ni bakit na isuasa na makaipaw iti kwartada. Adula amin. Gusto daytan nga ibagbagam. Saan nga isok ti pagsaritaan ta? Unay ka na ya bakit. Ay, dinakman awagan iti bakit. Kasaanak pa'y abakit. Nyan? Ayun gayam. Ibaon ka man kitdek. Ung tanak sana kibaon. Pangibaon ng kanyak. Amumata mapanak kiji talon.
Ingka man singiran ni Donata iti utang na kanyak. Anya, nagpautang ka kini Donata? Idintutasan mo a pinautangan ni Mando? Lotion, timpautang ko kankwana. Iso nga ingka singiran. Sakti agsingir? Katun Ha? Nakitak ngamin kat asim mangpatan di anak na amang manggad iti Manila. Iso apat yak nga dan pagbayad da di Donata. Ay, una yan. Kundi patarimaan ka iti kusina, awan mat kwarta. Sikamat gayam Mayla. Nangalaam nga iti kwarta nga gatang mo iti materyales. Inutang ma. Saan ko nga inutang, Mayla? Nagipatuludan iti kwarta ni bagat ko? Ha? Dagal mo tinay patulod na kwarta. Iso matariman mo tanti kusina, May. Ay, kasta ka day. Ay, sige, agawid nga rudan. Lumabasak lang iti arubayan niya. Mayla, ada mamerienda dito balay. Mabit lang tay kang ka. Ay, sa anak nga agraraman iti merienda. Kukam lang. Talaga man nanaon ni Mayla. Nagsakit tila payag ko, dumdumag kan kwa na. Anya ngay, nabainang ka ta adang kwarta ni Mando? Apay ko maamabain anak ngay. Ay, nateroy, puutam to'y kunak. Umay tumanin, umutang day iti kwarta inton maibusan. Ay, uray umutang ni Mando, ta di mo mo't pautangan. Ay nan, siyak man kiti kami ti kwarta. Ay, may saka may. Pangaramatam nga iti kwarta. Kumata nga kiti abono. Nas ka na, may kati abono na kiti pagay. Agdalos ka pa dito'y balay. Sakbay nga ikan ka iti paggatang mo iti abunaw. Anya, agdalos ka. Nagado, awara. Anya? Ay, amuyo, kaaruba. Naglaing nga umutang ni Donata. Awan mo ti pagbayad na. Kasta aya? May salaang alosyon, di na pa'y mabayadan. Ay, kirmat, ababae. Ay, Mayla. Anya man ti sasawam kadagiti kaaruba, Ay, nananang, ibagbagak lang asaan nga agbaybayad ni Donata iti utang na kanya. Ay, amangan no awan pa'y pagbayad na, imposible. Nagkapo itay dito Teresena. Nagado ti ginatgatang na amakmakan. Ay, Mayla, agawid kan. Or-orayan na ka ni Teroy nga asawam. Apay ko mga orayan na kay. Ay, aldawan, ngamsan ka pa'y anakalutaw. Amangan mo agpungtot ti asawam, anaggapo ijay talawn. Mala, agawid kan. Abay ngayon ka pa'y laimbando kadagiti kaaruba, asa anak pa'y anakabayad iti utang ko alusyon, manang Mayla. Kasanumat nga man, Donata. Pinaumay ko pa yan nilakay ko ijabalayaw. Tapno singiran na ka. Ngampulos nga awan timbayad mo. Ay naman ang Mayla, saan pa'y nga minanagsweldo di anak ko iti pagtrabahuan na apakanan iti Manila. Sa maysa, nagbasit ti sweldo na. Ay katimbagam ko madayta kanyak ta saan ka pinautangan. Kat no si kamat lang, tinangibaga nga utangag ti lotion. Ay oray pa'y. Isong agbayad kan, takasapula kong ti kwarta. Mangiremedyo akpay lang iti pagbayad ko manang. Imayak lang nakisarita ken ka. Anya? Di ka madanagan manang Mayla. Bayadak ti utang ko ken ka. Teroy, nakadalos akong dito'y balay Awan ti agwarwara, tadda umay asa nga ilay. Nay, apay akasta tilangam. Masakit ka kaday, ha? Nga rod. Nagsakit tintiro abagik. Katangan nakman iti tumarang nga agas para iti gurigor. Anya, ay sausyak masangot ti mapan gumatang. Kan panagkita, kan kabaelampay matimag na mapan gumatang iti agas. Anya? Ay natera, saan ka pa'y amatay iti day taasakit mo? Sus. Sakto pa'y, masakitak mo't ngumjak ikaskaso. Agpada talaang nga darikrik na. Naikamutin, Mayla. Sa anak nagpampambar. Talaga, jak may garawan himbag tibagi. Wat-watam ngamin tibagim. Tulungam tibagim, tapno saan ka nga agsakit.
Adaw, ti aramidak ita. Iso adinak singaon. Mawatam, Ay namayla. Nasabat ko jay paraangan ni Gustilaw ni Tiraw. Ingka gumaan na tinapan gimatang iti tumaron na. Una nang. Ay, imbes ko maasi katimapan. Tasaan ka masakay. Kaasimot di asawam. Adda ngamin inuray ko abisitak nanang. Nagorderak kadagiti ilakok abang banglaw kanda dumapay a cosmetics. Ay, sumet lagayam adagadaw dagiti bangbanglo a nakaparabaw iti lamisaan. Wala nang, ginastusak data. Iti kasta, sa anak ama ibusan iti stock. Nagaduda ita. Amangan nusan mo amay lako amain. Naglaingak to pa'y ngaglako. Sigurado ang maipaibus ko dagita. Inggatang ko amin ti puunak kadagita cosmetics. Ala, si kalat ti makambaw. Aping gayam nga imay kayo dito balay, nanang? Ay, di magasak lang. Nagapuak ijay balay daman daw. Anyang iti naramid joy. Nagpakanda. Pinarti ni Mandaw, jay may sababoy na. Anya? Si Mangput ni bakit na. Kun blessing muten ajay natarimaan ako sinada. Pasikat nga rod ano kasta. Anya? Kusina laang anatarimaan, agpartida pa iti babay. Anya kumangay, no si Mangput di asawa na. Anya kumakanyak. Tiroy, aging kaasan ka pa nagimbag. Umyan kalat ta dito'y balay. Tadi na kamot as-asikasuan ni may lang asawam. Ay, awan tatang. Ay talaga jak magustuhan ti ugali ni Mayla. Ag dinamag dito'y lugar tayo ama nagtagibasit ken chismusa. Tatang? Nang runa tagtagibasitan na ni Mandaw. Nagsaya ato pa'y dayjay atao. Awan ti may bagaken kwa na. Isupay Si kanto pa'y nga asawa na kat di na pa'y amo nga si kaswain. Imbes ko mga da ka ita iti balay yung agpapaimbag. Agam adda kamat dito'y balay mi kininanang mau. Ay, paspasinsya klatan ti asawa ka, tatang. Ay talaga kasta ti aramidaw. Liklikam langin ti asawam aman nanaw kan managtagibasay. Imbag pa'y kan ka manong Mando. Simaya atan ti biyagyo a pamilya. Saan mo't ading dunata? Anya saan manong? Nakapatakder kan iti sari-sari storyo. Saan kan nga agparikot amapan umutang iti kwarta kan ni Manang Mayla. Nalaing lang amin nga gurnong ni bakit. Kabayatan ti pa nagtrabaho na di balasiw tao. Iso nga, adamo ba si Turnong May? Nagsublimanan iti abroad ni bakit mo, Manong Mando? Wen, ading dunata. Ay, no siyak to ti umutang iti tersenam. Pautangan nak Ay, katwa na. Day talaga ayang. Ay na, agyaman ak Manong Mando. Ngam, di ka madanagan. Tamok ti agbayan. Sika talaga. Nasingpet kamot ngamin, Manong. Isaan nasaya at mutan ti biyagyo. Nakagatang ka pa yan iti tarak ninyo, ababoy. Ha? Sana kas ka ni Manang Mayla. Makautang kala iti basit. Singiran na kan adagos. Jak kaya ti ugali na. Jak mutan gumatang iti lako na bangbanglo. Kan uray dagiti so kinagagayam ko. Saan damutan amapan gumatgatang kan kuana. Nay, apayakas ta tilaga, Mayla. Itaman pa'y anaulimak dito'y unag tibalay. Apay ngay teroy. Pimanaw samot amin ng asukik. Ha? Awan mo taggatang kadagiti lako abang banglaw. Anya? Sapay ginulpik ti gimatang kadagiti cosmetics. Pulos asaan pa'y anagarawan no nagatang. Awan kat nga tat kwartada. Dantulat na gumatangking ka. Imbag pa'y ni Mandaw. Talaga do timapan gumatang iti tersena da. Ay, kwa, nalakang mintila ko na, kan amuna ti makibagay kadagiti customer. Ha? Makunak, mini grocery ti pagtagilakwan na.
ta kompleto dagiti magatang. Nalaing da ngagplano nga kasawa. Teroy. Idi, nakakaasi ang mapanumutang iti paggatang da iti bagas da wenno anyapay dita. Ita, nagmayatan ti biyag da, sika. Teroy, kasanupay ngay dagiti tagilakaw. Ay, no talagang awan ti umay kumatang ken ka. Anyapay ngay. Pagdigos mo lang di bangbanglo mo daras may boss. Teroy, luklukon na ka di ha? Si kamot, di ka lang maangawan. Dahil iti bagaking kamay lang. Diyay tinagtagibasit mo a tao. Ha? Nagmayatan tinegosyo na. Ah? Tay ko na nga rodain. Nya? Ay tay pagsasao. Di mo maibabati tao, ana pa kumbaba. Kasta la tibiyag, bakal. Awanin ti pangalaak iti pagpunak. Nalugi akon kadagiti in-order ko nakadado ang cosmetics. Ekit anyang itaramitan ta. Nalpasan. Inuran oras talangan ang agbangbang lubakit. Kin aglusyon tap mo maibusan tilakom. Anya! Jakmutan makikita ni Mayla nga umar-arubayan, Teroy. Napanan ka di ti asawam. Sa napimanaw. Adalang iti balay. Anya? Mabain armuar. Di na kay tagparang kadagiti tao. Ay, amuklatan ano apay akas ti asawam ita, Teroy. Kasanumat nga main. Adaw dagiti karuba a pinaspasakitan wenno inchis-chismis na. Kang runaan ditan ni Mando. Dayta nga rod kat tatang. Tinagibasit na iti ni Mando. Anya nga ita. Mababainin. Polos asa narumrumar. Ha? Tipay ayan ng adat, nalugin tinegosyo na. Anya? Awanin ti umay gumatang kadagiti tagilako na abangbanglo kadalusyon. Ay talagang awanin ti umay gumatang kenkwana. Tado matilako ni Mando ijay istor na abangbanglaw ken daddo mapay apagpapintas. Tang, ada ko maibagak. Anya dayta? Agpagapas sa kintun bigat. Parikot ko ti panangdan kadagiti aggapas. Ay, umutang ka kanya. Anya nga iti kwarta ka may pautang ka. Kat gimatang ako iti pagabono kadagiti mula kanad natag. Ay, pagutangak nga tan. Uray, bayadak mo lang adagos no makaapit na tao. Padasem ti mapan kini Mandaw. Ha? Patsa ka pautangan na kadayjay. Tawan mo tinagbalin asusik yu adwa. Mabainak ng padasa ka. Bareng pautangan nak. Uri kasyete na aramid ni may lakin kwa na. Mala, mapankan. Agam imbaga no adamat igatang yu iti kanin yu ita. Awan nga rodeng. Awan pa'y masidan tatang. Gutla ti kamote. Isaw-saw lang ti soy. Ti sutadda. So akas taunay ti kusilap kanyak ni Mayla. Aga anus anusan na ti adda. Tinapatag adda kanin yaw. Ni, si Kamot Mandaw. Uwan, Mayla. Ada ni pare Teroy. Ay, pare Mandaw. Pare. Pasensya ka na. Awanak ita iji balay. Imbaga ti anak ko nga umay kakano umut-utang iti kwarta. On pare. Kababin pa din. Sikapay ti manlati yun. Umur ka pare. Ay saanan pare. Idagas ko lang ti utangam kanyak. Ha? Idagas ko, tani, mapaanak pa ilangin di daya. Mandaw, pasensya kan kanyak Nagsingpot ka akaro ba? Ay na, Marimayla, di mon panunutan day jay. Tanalipat akon. Agiamanak ano kasta, Mandaw? Agkakaaro ba tayo? Iso arumbeng, agsisinaranay tayo. No, anyaman da kanyak. San ko nga yimot kadagiti agkasapulan. Iso nga awan, tirumbeng apagdanagam. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw ako nana. Di mo maibabati tao, anapakumbaba. Tampok dito'y programa tayo.
Hasta la tibiyag!